از وهمية بحسرتا ولاتكي آزاد از وهمية بحسرتا اتفاقك نتوي بناوا حزبين هر چار پرچه کردستان را و ببری هسته و بگرمایا نوروزه بگرمایا دل مظلوم داغم و همیا سلاف دکم هم بخیر و خوشی هاتن خوشکو برای من هم بخیر و خوشی هاتن ji xodava ayağını ku leher çarperçe Kurdistan milletin Kurd milleteki kadri şinası milletin Kurd milleteki xodi xudanı milletin Kurd milleteki xodi rahme ya Rabbi min ya Xudane şev rojan ya Yezdane dilovan tilvi millete mazlum تلفي ملتي مظلوم ايدي ورا الرحمة ايدي ورا الرحمة بقاسم مثقال الذرة هيفيا ما بوجدان ترسا بقاسم مثقال الذرة هيفيا ما بهشمنديا فاشيستا او ترستا نين بقاسم مثقال الذرة منتا ما جه تهرانه جه انقره نینه جه برخاطره که او داگری کرن دولاتن مدا او فتنه و فسادن دولاتن مدا خوشکو براین من از ایرو نوروزه ایرو نور روژه ایرو جیانه کی نویه دسپیکه کی نویه او 100 سالن دبجن که موان کشت موان فتساند او هستو رامان کردو کردستانی ایدی خلاص بو جارکدن بهار هات جارکدن قاده نوروزا لهر چارپرچه کردستان مزگینیه ده دایکن شهیدان که کردو کردستان ده دل ملت کرده ده مشگی ملت کرده ماشالله هر خورت بویه او هر خورت ببه او هر گش ببه به دستور اوه خوشکو براین من جه مظلوم دوغان حیانی ساکینه جانسız جه نجمتین بیوقایا حتانی کمال کورکوته کد نوروزا آمده ده هاته قتل کرن حیانی شهیدین کوبانی حیانی شهیدین مخموره یه کرکوکه یه سلیمانیه یه مهاباده یه کرمانشاهه یه هر چارپرچه کردستان از بشناخو لبر همو شهیدین کردستان به تایبتی جی لبر دایکه و ما لبر هستین دایکا از بشناخو تتوینم دایکنو فریقت بن از باش زنم که کذبخ شواتیا و او بردرک ودا به امپای او بردلا لی تکت ویل والایی تکت ویل هیچه نچه او مشا وی بگیجا آرمانجا خو به دستور او اجارک دن لسر ناوه وی قاده لسر ناوه دل وی قاده پشگریا و حس کرنا و از هلگرم تکم دل خو تکم پاخلا خو بگیشینم سراحتین دنیر تاش فیگن yüksek dağ İdris Baluken Gülten Kışanak o ev heskirna ve ev coşa ve ev kelecana dirin ve yen azadiye az tekim paxla xo bibimiz xuşka xura aysel tuğruklara ku iradı zindan edayı dinava çar divara dayı خوش كبرين من فريقت بنها فريقت بن çökertme planını hazırladılar. Sözüm ona çökertme planıyla bir halkın özgürlük umudunu sözüm ona yok edeceklerdi. Bir kez daha bütün nevroz alanları gösterdi ve gösteriyor ki çökertme planının
kendisi çökmüştür. Faşizm çökecektir. Faşizmin başka bir çıkış yolu yoktur. Özgürlük umudunun ve özgürlük mücadelesinin haklı duruşu karşısında. Dibêjin milletin Kürtçi dixwaze. Milletin Kürt ji ber ku milletekî ye. Xuzaya milletek çi bi, xwesteka milletek çi bi, milletin Kürt ew dixwaze. Em ji cîranên xwe, ji cîranên xwe Ereb, ji cîranên xwe Fars, ji cîranên xwe Türk, em tiştekî zêdetir naxwazin. Em tiştekî zêdetir naxwazin. Yê wan çi ye, yê me jî ew e. Lê em ji wan kêmtir jî razî nabin. Yê wan çi ye, yê me jî ew e. Çima ji bona wan heq e, çima ji bona wan helal e, çima ji bo Kurda heram e, çima ji bo me tin nebe. Ji bona wî yekê xweşkû birayên min, ji bona vî yekê lazim e ke em dostê xwe û hezar mixabin yek bi milletê me re dijminan tê dike, lazim e ke em wan baş naz bikin. Ez bi heyranî we, ez bi qurbanî we, lazim e ke em dijminên xwe baş naz bikin. Ek bi me re dijminan tê dikin, em wan baş naz bikin. Hezar mixabina, hezar mixabin. İro li Afrînê ha, li Afrîna şîrîn, li Afrîna rengîn bi sed hezara însanên me penaber kirin. Bi sedan însanên me hatin reverandin, îro jî em nizanin ku aqîbeta wan çi ye. Bi herû rojan însan tên îşkence kirin. Darên zeytûna ha, darên zeytûna ji koka xwe radikin dibin. Yek sedem heye, ew dagirkeriya Ankara'yê. Ew dagirkeriya Ankara'yê. Îro li cîhanê dibêjin ku şerrê ku niha li Ukrayna diqewime. Em Kurd baş dizanin ku mana ev şerra çi ye. Em Kurd baş dizanin ku dagirkeriya welatekî çi ye, tê çi manê. Şimdi müsaadeniz olursa bir kez daha yüreğimin derinliğiyle Ukrayna halkının acısını bir Kürt halkının evladı olarak yüreğimin derinliğinde hissediyorum. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki Rojava'nın işgaline, Afrin'in işgaline, Serekani'nin işgaline, Güney Kürdistan'ın işgaline karşı çıkmayıp alkışlayanlar, şimdi Ukrayna'nın işgaline karşı, sizin ona savaşa karşı duranlar, yani savaşta ve barışta ikircikli davrananlar, sahtekarca davrananlar, bir kez daha maskeniz düşmüştür. Bir kez daha faşizminize karşı karşıyasınız. Bir kez daha Kürt halkı onurlu duruşundan, Kürt halkı insani değerlerin her şart ve koşulda savunuculuğundan vazgeçmeyeceğinin ispatıdır aynı zamanda bugün Nevroz alanlarının Kürt halkı tarafından doldurulması. Bir kez daha kardeşlerimizedir çağrımız. Esas bizi kurtaracak olan, yeko esas me xelas bike, tifaka meya neteviye. Ek me esas xelas bike, yekitiya meyi, yekitiya milletin bindesti. Bangamın hem li Başkûrê Kurdistan, hem li Rojava, hem Rojhilat, hem jî Bakurê Kurdistan. Kurdino, merdino, ku Tehranê ha Tehranê. Ku Tehranê hunguv dawe hûn bizanibin kirin di vî da fennekî, dekekî, dolabekî heye. Ku Ankara ava zemzemê jî dawe hûn zanibin ku di vîya da fennekî, dekekî, dolabekî heye. Ankara o Tehran destê wan di destê hevdûdeyê o dixwazin statiya Kurdistan. Hem li Başûrê Kurdistan, hem li Bakurê Kurdistan ew serkeftinên ku di destê Kurda dayê hemû ji destê wan derbixîne. Yek rêyekî ji me re mayî xweşkû birayên min. Yek rêyekî ji me re mayî. Ew jî
اتفاقا نتوي او جي بهستن آزادی تفگرا خوی درکتنه لخو خوی درکتنه خوشکو براین من ام نها مخابن هنك جمع كأم بجن بشرط مرجن ضروري كأم نها للدياسبورا دجين هيفيا كردستان هيفيا ولات ما جمع هيفيا كي قال كي مزنه رجا من جوا همياي ام كردك انها دفي شرط مرجدا ام للدياسبورا دجين كبالا ما هشي ما اقل ما پرچكي ما لاخا ما به لكردستان ما به که ام کوکا خو جبیر نکن ام کوکا خو بزار خو بدن فیر کرن دا که براد سر کوکا خوشیم ببن یاد ام او که اف زمان اف زاراوا اف زمان ام بزار خو بدن فیر کرن ادزانم شرطو مرچز دیاسپورا چخواستانا زحمت لی باش بزانم کل لندرای جی لهر چار پارچه دیاسپورای جی ماموسته کردی هنه ماموسته کردی که کدا زمان دکن از جوه هیوی دکم که ون لماموسته کردی خودی در بکون که او کاربن وی زمانه بزارو که ما بدن فهم کرن دا که اف زمانه لئی دریجی لئی راجی کارب بجی انا خو بردوام بکن یا سسیا رجام جوه همیا که ام همو فنا قاصدکی که دردو کلین ولات خو بجیهان را بدن پارو کرن که کرد کاربن دیپلوماسی که هفپار به هفود را بدن مشاندن خوشکو براین من دیروکا کردستان دا جارا یکمین که بنگهکی چه بکو اف کلا اف ایشا بریو دانو سندنی بیت چاره سر کرن 3 سال که پروسسکی هاته مشاندن 1000 مخابن از نها بالا ودکشینم تشتکی 1000 مخابن کینگا که تجرید هبه شرو و پفچون هی کینگا که تجرید هبه لگراوه لإمرالیه کینگا تجرید هبه 1000 مخابن مرن و کشتن هیه کینگا دریه زندانه وببه او چاخ مروواهی هیه او چاخ دانو سندن هیه او چاخ مذاکره هیه بپشکریا و بمشا و از جاده ده بیجم که تجرید سوجه کی لدجی مروواهی پشکریا ملت کرد و ببلا سر پشکریا نوروزه و ببلا سر دریه زندانا بپشکریا و بمشا و بیت ذکرن ملت کردستان و الهمیه گرتی زندانا برز اجلانجی و القاضا نوروزه بیت پیشوازی کرن بیت حمبس کرن و برا همو جهان بزانبن که کرد جتنو نره خو کرد جت اولاد خو وازگچ نبویه جارکی دن به حسرت آزادیه به حسرت که امو حوالو هگره خو کاربن لکردستان هفدو حمبز بکن و سلاف دکم 1000 سلاف دشینم جگردگه هارا 1000 سلاف دشینم جه آمده را جه هوله را جه سلیمانی را جه قامشلو را جه کرمانشاه را 1000 سلاف جه سرحاتین دمیرتاش گلتن قشناق فیگن یکسکتاخ او ایدریس بالوکن او هوالون هگرن می بیناو او قهرمانن بیناو کیرو دبر خوددن از 1000 سلاف جوانه دشینم بمینن دناوا خیر و خشیه دا بمینن دناوا آزادیه دا بمینن دناوا وکویه دا مالا و حزاج راوا ستاره خدا لسر وب ستاره خدا لسر کرد و کردستان به ستاره خدا لسر فکر و رامانا یکیتیا کرد و کردستان به هر هبن هر بجین